ka benta akan ka janmet ka bangan bo ka nongre ka tin jong belai kalong na ka kitab Deuteronomy kalanong ka pra na ka dekat ka bahnreu kiktin ki baong tomen sumar namar kata yaki hukum utrai ubau belai jang me ya kaban ya haki lenti jong u pan setting ya u kini kidai kikintien ke bau belai ulak ren hau masas hakapor ke bau masas kum unang yalam ikon Israel ulay alam nari Egypt ban poi syari kanan ban lej dakor ya kari kanan ban lej dakor kabamut ban kam kenti ban siem ya ka jaka puta ya ka balasya ban terbang hau belai Israel ka bau belai ula depular ya ki kon Israel nadu ki patemen jongki para bangai para sama kene ka jamit ban ya keren lot syapang ka jingya lenti ki kon Israel kalong ka berjerang ka bamla ban penkut tang menta kan bam ya kapor haka kitab ka barem ka babon ki lathok tang syapang ka jingya lenti ki kon Israel Henry hakane kapor ngan keren tang ya ka jingya lenti jongki hai por belengkot ya kabau masas ulaya lam yaki nadri Egypt sya ban poi syari kanan ya kabang labu hane to men sumar namar kata yaki hukum utrai bau belai jangi ya kaban ya jagalenti jang u pat ban shifting ya u berasama ba iya yakini kisngi Hashwa bangin keren ya kena dekat ka bangalabu kum ka nongrim ka don kam yang abad ya pi bantip shwa ka kena ka kitab Deuteronomy ya ka kitab Deuteronomy ngitip palatho ya u dau masas Henry kan ni ka kitab kalong ngaba pela Pinlap haki waki kitab jong Bible haki gospel ya ka kitab lajar kateng daki snong daki kerteng priu kum jong udaniar ujana lane kum jong Yohanes Matias Henry u ne umasas ya ka ne ka kitab syam lajar kateng dakata ka kerteng Moses u ai Deuteronomy Ken mau bhag para samla bakilong milong pa ba umasas haba utho ya kano ka kitab juai kerteng haga kerteng snong juai kerteng haga kerteng briu uai ya ka kerteng katkom ka jingja bat ka jinglong jong kato ka jingsem jong u ken mau bha ka Genesis kadai ka jingstang ka umasas utho ke Exodus ke Jingken ke Deuteronomy kine sautli ki kitab hapo ke jingtho umasas kimdon haka kerteng jongki brew lane ka snang kendiat apa pas kene ke Deuteronomy la ban khat ya katne haka tin nong wei ki ong dakata ka kitab lane kata ka book of Revelation of God kata ka kot ka balatho chapang ki an ki jong ubelai ban hang ning in syam ba ubelai upen pau yala de revelation of God ka jing pen pau ubelai yala de leng ba ki an ki kanun jong u Bat balai umasas uai kerteng yaka Deuteronomy ka kentin Deuteronomy ki prasama kawan ka kentin tenra jongka ka kentin Hebrew ka bamut Hebrew
Jeverim haka jing mot jongki pat hangi pat kamut ka jing yai ban biang arsin lane repetition ong ka tin nong we ka jing ban biang ka jing yai ban ka jing kopi biang ya ka ka baladat sha sashisin kata kadai Deuteronomy Namar pinsyam akan akatin jong oblay haka kitab Deuteronomy ki berasama kilong kenilong pa bayakan ni kajing to kababun ladep to haka kitab Exodus ladep banto balayai to diang haka ni kitab ken mau ha kachipo hukum kadon hang neru haka kitab Exodus kadan hang ni kadon hakalenong kebesan kedekat ke Arboa kabau Moses Ukran biang ya kasipo hukum hakikon Israel ken mau syapang ki mau lang tinyak jong ki sipo hukum hang ni Moses sakisien Ukran bat uyai kren biang ya ki ki beladak lek benchma sakisien ban keren biang kumta hakani ke jingtho hakani ke kitab Deuteronomy kakdien jong belai ke YouTube ba Moses Ukran yakini ke kentien jong ka benta ka ba arsin ke jingkren dai kat ba udang yalam yaki kon Israel nari Egypt sya ban poi syari kanan endala poi hakamok hakari mawa kajaka kabakila sange no kajing ya lenti kabajalan hari siap ikon Israel kila chongsa hangta sipor dai hangta umasat ula keren yakini ke baro banken mau biang yakitai kibla lek syakmat kato kat ne ki jinglong kibakongsan hagane ka kitab kalong bau Moses upen kan mau yaki jingja ke beladat lek syadien uken tu yaki breu ban kan mau kumno ublei uyalam nari klau yaki Israel bat ukren ru badai ban kongo bat syania hau Moses kumbangalaong yatu biang yaki sipo hukum nangta kaneka kitab Deuteronomy latip yaka kum kakwat an kabatho syapangki an baki hukum Moses Ukran syapangki an kibabon rukom baki hukum jong ublay hakikon Israel kat baki dangdon hakari mawam kajaka siap kejingya denti jongki panpoi syarikanan kumta hakane kedekat bangabu kum kanong rem hakane kaporo kakren syapang kajingya lenti jongi kon Israel nari Egypt panpoi syakari kajing kular ya kabau belai uladab kular nadu hendai jongi kpatemen kijat benrew Israel ban ai hakikon Israel ya kari kadot pat kangap kata kada kejingkular kejong ubelai yakini kikon Israel unong yalam Moses ken mau bha ki brasamla kilong kmi kan bagini kikon Israel kisah sipor hari syam hakajaka syap karimawam Moses ulayai kren panpen ken mau syapang ki hukum jong ubelai halagi jong gibril Moses ulak ren haki bahaba kinda poi hang tai hari kanan kidai ban long gibreu kibayai ken mau ya ublay bat menta kad bangidang don ka jingya lenti ngidai ban ken mau ya ublay bat ban yai bot ro iki hukum ki jong haki pohar paro Moses ukwa kumta Ula keren ro badai ban kan mau kindiang yake hukum ublay
andala boy hakata kari jingkular larangi pule na kaktien jong oblay hangne uang to sumar namar kata yaki hukum utrai bau belai jangi ya kapan ya hakalemti jong u bat ban syep ding ya u kini kedai ke jingkran ke bau masas Ukraine kat baki kuat Israel kimpat kuai hakari kanan kidang don hakata ke jaka sa shibor kini kedai ke kentin ke bau belai lang bau masas ula penpa ban keren hakikon Israel ban maham lupa hakikon Israel haswa ban puai syakata kari babha token mau day ban sumar yaki hukum ban medai ban yat kekum ki lenti bapen sngop hayu belai da ka syep ting ru ya ublai bat kaktien ublai ka ong shu hang ni tom to sumar yala de yo men klet yo trai ublai chang ni bayo anda melabiang ka bam ka di melabiang ka spa ka phau mela thau yeng thau sam mela don ka ksiar ka rupa melabiang ki chingri jengdop melabiang ka rep karyang yo me klet no badai ublai ubalawan yalam yame nari ijep syari kanan yo me ong ka dei ka jingla jonga ong ublay yaki kon Israel hakini kisni pinyoi bakalong da shisha namar bon gibriu nakama namar kaspa ki kloy ban klet yo ublay ban ong manga ngale ki klet badai ke jingker ku jong ublay ki klet badai udai ubah jurong ubah ayangi kisno bagay ka kli ka basta ka bayar ka bapro ka jangi ban piyar ya kitnat rekam ban lom spa halaga jong ka jengge umta hagane ka jingya lenti ki kon Israel umasas ulayalam hadu silang kawa Jordan kabasno si umasas umla ban yalam yaki kon Israel hadu ban poi syarikanan bat enda ula poi hasilang kawa Jordan kaktin jong oblai kayatu la shimti no pat dau Joshua ban yalam yaki syadu syarikanan hangne ka jingli kalong ki prasama yula sedana prang jangpi nyimpat la ban snow tu ba balai ublai upa yaki kon Israel ban shimti yakane ka ri kanan hendak min siapet ya ka jinglong jong kari kanan kane kari kanan ki prasama ba ye kadon haki phang jong kami ini jongga duriau Mediterranean Sea. Barkaktin jong belai kaya tu yangi balai balakot yaka jaka kerteng ri kanan. Naka kitab Genesis kaya tu yangi baya kane kasnong la syong snong ningkong da uta ubriu uba kerteng ukanan la syong snong ningkong ukanan ken mau pa bat une ukanan kipra bangai kektin jong oblai Genesis kendai arbosan ter kaya tu yangi ba udai ukon ksiu jong unowa bat ya une ukon ksiu ukpa jong une ukanan udai uham ukon kaddo jong unowa ubala lej ban syong snong hari kanan ang kaktian jong oblai hang tu lada pipule ba unawa utim ya kapateng ka jong uham ha ka ba ukanan sisen kasni un salong merau halaki jong kehenmen halaki haki we pakejat benreu kata ka bamot ha ushem ubalong ujat benreu Israel bat yakine ibreu ibesyong hagari kanan laju tep hajuk menta da kita kijat benreu kananat
Badia kan negeri kanan din jong ulay Exodus like hanyaw kayo to. Bagaday kata kari kabasay so atam. Kari kadot bat kangap. Komta habaki Israel kila poy hang ni hakanan hakajing yalam jong Joshua kila Shem baka negeri kanan kalong kanong ba kabayar bakabakraw. Kabadon shibon kikutma banyada naga jingsha hertma jongki nongshun barki shamro bakatai ka jaga ka basaiso bantung bantap banle yaki ai baro habalaong riganan ripernai kan mau bhai kinong ruai le se ki pensyong dori ka kadai kari kabala dap dekat dot bat kangap kari kabala ban le lut kan mau ba prau sama habong kari ka batut dekat dot bat kangap kamdei bakadon ko umngap kamdei bakatut ka dot kadai kari kabarius pa kabadon lut ya ki ai ki jinglong kabala bantai spa ya ubreu na kata daw la khat ya ka kari ka dot bat kangap Henry kabasngaw se kakten jong oblay kaya to yangi bahang ni walaki breu jong kari kanan walakane kari kanan ngamut ong kadai kari jong kaspa kapau kari kadot kangap kari kaksiar karupa ki breu ki basyang hang ni ki dai ki bangai yau blay ta balai ublay upa yaki Israel banpoy syakari jong kajing mane blay tha larangi pule na ka kitab Deuteronomy khat ar alenong kaya tu yangi khat ar kalenong ar kat khat kaya tu bagi breu ki ba em hagane kari kanan ki dai ki breu ki ba ngat yo blay ki breu ki ba mane blay thau ki ba mane yaki lomba abat ki lomret ki mane yaki jeng ba cerngam ki manero ya ki blay bar jangki kita ki jinglong jangki ne ki nong kanan habaki Israel kila poy hangto kalong ka bapla balay te ublay upa ya ki breu ki bahap syagari ka bapap mangi kum kilo mangi kum ki breu mapi kilong kimilong pa wat mut bapin sya ya ki khon ki ti pan ya lai lang bat ki breu ki pam tip breu tip balai wat mut bapin sya bagi khon chang pi ki nya lai bat ki dwai bat ki breu ki pam mane yu balai bae wan mut bapin sya bagi lai bat ki wai bat ki breu na ki wai ki kan hon balang na kababuram balai ublay upa yaki Israel ki shata kari kabab mane blay yaki bar kari kabab mane blay yaki spa ki pau kadon kajing itu kana kabas ngautanat bah kene kajing ya lenti ikon Israel komta ublay pat hang ne larangi pule ulama ham lupa yaki Israel lang ba umasas kat bakim pat boy syari kanan hagalanang kabanyaw uladep ong ba anda lapoy hani hari kanan ken mawat sya yaki breu jame bakin penbot yaki jingle jongki ang Deuteronomy nyaw kata konta pra bangai bait ublay ujit yakari kanan kari jong kajing mane blay tau kari jong kajing bam ngai blay kari jong kajing isi akamat blay banlong kanong kanti yaki kon Israel Mahatma Gandhi uway nakiriw kraw jong kari jongi ubot ya kajing long ukok ngo ya ka ka hukum ublay ka baula kerana ka kitab Deuteronomy Mahatma Gandhi ha ka jinyale
parki soka menshwa kwa banyale ban pelaj lu negeri India jaka violence nene kata thma jong kajing snam henry ukwa jaka non violence kathma ban ya mensa kathma bor jabe kumta ublei hang neru yaki kon Israel kwa bahabakin koy hagari kanan kwa bakin jokma yaki negi nong kanan bakin dakor yakari jongki dakabaya snam dakabaya kawang dakabaya penyap ublei ukwa banyale persya yaki nong kanan dakajingi dakaba penyadai yalade bat kinong kanan Mahatma Gandhi ubod ya kata habau yale ban pelaj lut ya kari India ken mau pha haka history class 6 ni pule syapang jongka bau Mahatma Gandhi kwa ban yale daka violence lenekat ma ya kawang ya penyap ya sna dai hangta bat abak ini ki breu inda kila boy hak ni hari kanan ublei min neu la de maham yo bandala biang spa bin kelet kin ong adai mga bala ban wanhi nari Egypt hang ne ki para bangai bae enda kini ki kun Israel kila shong la sa kato katne hakane ka nong hakane ka ri kanan kabadap jakat dot berkanga kini ki Israel kile ayu haba kila thong kila tap haba kila le sipun kikam ken mau bha haba ki poi hang ni hari kanan ublei syam khang ye ki kon Israel wat ban ya poi kha poi man baki jat ben riu kananat lane ki nong kanan kaktin jong ublei kaya tu kitab Joshua arpulai khat arpuong baru ublei ulang ro pila wat ban syong urem baki nong kanan tang ba ulama ham ting bat yaki Israel bakim dai bandem haki nong kanan ong ka kitab Exodus 4 arpulai arpusau la bani shongka ong Joshua dai bandem ong ka Exodus gomta prabangai baik habakilai shong ya sa angne kanan kabapla kalong nang mot bakila kucing nakabakan mau yo blay kinong kanan penban kilayai bot ya kecing long joki kilayai kle lang jaktung hang tu kaktin jong blay kaya tu yangi enda habak ini kinong kanan kila poi hang ni hakani kari kanan kini kinong Israel kila poi hang ni hari kanan kaba pela kalong kila klet no ya ublay hakaba kila mane ya kita kibar baki asyirat kila mane blay no ya kibal baki asyirat ang kaktin jong ublay ula slausi yaki ken mau bhala rangi pule na ka Bible nadu kitab ke Genesis ter kaya tu yangi bagi kon Israel kila klet ya ublay hadu henyau sen ki klet no ya ublay henry ublay ula ikir pang ya kena kejai benreu kombang laong ne balai ublay upha yaki syarikanan kaplang kejong ublay kalong upha syarikanan namar utmo ba andala poi kinegi Israel kibatep ya ublay kin saben ya kejinglong jonggi syapang ublay dakabaki kucing babha dakabakin le ek ban penkrau ya ublay ban ya kelenti ban om klet ya hukum hause dak hong kong bilang hause dak hong kong bilang kim tip show kila ya klet lang kila klet no ya ublay ong kaktin jong ublay lada pipule na ka kitab nong bisa kaktin jong ublay kaya tu yangi bagi breu kila klet no
ya ublay baen Hebreu kila let no ya ublay baen anda kila point hakari kadot bat kangap para sama ba ye akene ka janet kane ka tien jong oblay ka jingya lenti ki kon Israel nari Egypt syari kanan ka don ru ka kubor ka basngau tenan na ka jongi ki sama ka long pumni ka jingya lenti ki kon Israel ka ai ka kubor yangi habang iye magane kasngi habang iye magane kapurthai kabakom kani kapurthai bang iem kalong thik kom kari kanan kapurthai kababon kim ngeshu yo blai kapurthai ka jinya watspa kapurthai ka tanghanga kapurthai ka jingyak no ka jingitip lam ka jing e hato manga banapi ngila sumari ke hukum oblay ngila ya ji kalenti jomo hato ngidan ne em ya ka jing septing bat berpenpau ngila de bangi dai ki kon kisa leng bagane ka thubor ka ai ka jing kai kawan ra ka message background lahakani ka percaya pet menta bersama kasnong jongi kanongut ke balang iet ban syakri belai kabalang jongi ni maka percaya jong ka jeng syatan mati bor jong ka jong baman ngilala ne em ban ya di kelenti jong belai ngilala ne em ban sumari ke hukum jongu hakine kisngi menta habangi dona ke emlang salang kabaka jingat kala hiar dor ke prasama hato ngilapen pau ila de syaka perthai kom ki breu bat kom ki kon sama Kristan bam juklet yaki hukum ublai deng deng ngosi ban perkat hakine kisngi menta kistamla Kristan jongi kim long sho Ibreu kibadangkan mau ya ka hukum jong ublay bon ngila klat ya ublay haga jingya lenti jongi ban ngila ngausi bat ngausi bon ki samla Kristan hagine kisngi gila long kom ki kon Israel habdeng kari katot berkangap habdeng ka perthai jong ka jing start jong kani ka jok kepala sok menta kisam la Kristan ngila long kumikon Israel banyak klek kaulang hangta ngila yak klek bentalang hakita ki ai prasamla ba ye hagane ka jingya lenti jongi balai ka emlang salang ka herdor haka jing em te breu te play haduk kane kene ka jela bang em kan ma bha kam dai ka jela ka badang duna Kristan kene ka jela ka babon gila dai ki Kristan kat pom ka statistik ka jinglom jingken leng baki bor sodar niyo i baki Kristan kelum langbat baru ijatnyam Kristan kila dan palat paulat hari jongi agane jela jongi Henry kabas ngosi pat wala ka long jela ka babon Kristan kacai perka jela ka badon lai pojaj ki kam sniu ki kam penyap ki kam tombor ki kam to kam lute Pasya ka diang tangka jingja bas ngotrem pasya ka mon tangga cing yale bas ngau shirkai mano bapen mi yakine ki kam sneu ki batrem mano bale yakine parasama kali yale de kat ki bayo ngau yakine ka kubor kali yale de mano basyong kendong banyak syong ya bam snoba
keli ala de ki ai ke baju buat aki met lai phoi terek ki ai ke baju le ki kam buat tanglang haki jaga lai ngoba keli ki bersama dei mano ke jubab ke bangiyo kalong dei sama Kristen dei ki sama Kristen ki bla tep yo belai ben ban ngia kle lang bat ka perthai bat u belai wat ya kle lang bat ka perthai wat u belai kan boy ka por ba unong lom ya u kau un sape ya kum kita ijat kau hakathia ka chong hakashalani ka chong u kau kun ya la ka chong uskap kun ya la ka chong Nyemla syuk ban penyeper kini kisngi menta. Kababon sen ngi pet i kumbaki dei sama Kristan ke bompat tep yu Jisu ban yang i ke belatep yu Jisu. Kiyeng kisam Kristan ke badan ye ki kon Kristan samla. Bon sen ki wen ki jingja bon sen ki jingmot ki kimi ki pa ki ngau ku slai namar ba ki khon ki em ha ka jing em ka ba me dai baru blai la khaya ki ka jinglong Kristan la pen he ka jinglong Kristan balai ki dang kala kat sya ka bangi pai baro ki jukren ye kene kene Baya ki khon Kristan, ya ki sama Kristan, latep kum ki khon cho ka jingsha. Hendrai ke basnosi kalangkat ki khon ka jingshai, ki dang le ya ki kam ki ba ithamula ban pe. Baja kini ki sngi para samla kilong kimi long pa. Ngasat perkah, ngalawat jingtet dak ka baburang. Kibabon, kisamla, kibadan kitiya ka kampenyap di drak, kikamtu kamlute, kidai kisamla, kibalatep yo Jisu. Kidai kisamla, kibalakha kicunglo Kristan. Henry kibakom kita, kipenyam, pajonot, ya kayeng kasam. Motor kilang kini baik. Ki bersama baik kat no sen ki samla kini kisni ki penjau umat ya ki ki pa kak ten jong belai ka ong nabah kita kisni kinwan sibun ki jingele pat ka jingele kamlong ya ka do pat ya ka sna Hendrai kita kinong sinsyar ko thay. Kini kisni kelas dangja. Bat na kata kataw kapenlongi kisama distan jongi rupan yo Allah. Dang hagal snem balada. Niyo iya ka jingja basno ture. Kumuto ukun na kababuram ubasya penyap no hati bor jong kipajpa. Motor ladang ngabapi ngidai kikini kikpa jong o kadok not kan kampalat kacing pat pedang banyak umau siang ba. Kisamla katin jong oblay kaong topen kelador no yalade nakabakum kini kisngi bani em. Barka jeng em sama jongi kam dai benang yak dek langsung. Hak ini kisngi menta ki prasama ba ye. Lada on keli yang apa dia pi. Hatongi ye nya em yo belai. Baro ngin coba hoai. Lada on ong rat pi ki ba ye yo belai. Om don uba penha ki ben ban kakti garaban ijo belai kakam ka isi ampalas kisamla ngilahya balai ka jinghiar jongi hadukane haga jing sang sama
Katai namar baki samla jongi kila kelat no iki hukum jong belai kebala tho akan agak tin jong belai ha kebala ai ko pilang sanga baca piban pule nyem tip shu ya ka ai kebala tho akan tin jong belai rumta akan agak jan mit menta ke prasama bai leng bagan agak kubor ka khat yang abat ye pi bangim day shu ban yak lek lang to pe no agne ka singi da ka ching pe atien ublai ya u kau ban ya u nyot ban la ya u nyot si jaga kendan ya u sia ka bam dai bandon to pdiang ya u kau ha ka ching em jong pi na ka tien jong ublai da ke ba pi ban ya ka hukum Wat nemlong komiki kon Israel banyak klek lang mane yo belai ba imru maki mane yo belai ba shisharu maki hakini kisngi di jaru ki sama Kristan ruaya yang meneru ki sama Kristan pe no sama bayi kapor kadang dia to pe to tai no hakata ka shalani ki jong belai kabalong kaktien jong belai bat kabor kabangin kendro daga jeng tuai ya kabakom kita kaktien jong belai ka ong to kendria no na kita ki poris kam ki bathala bat ban penmelien ya la de shaga jeng long riu belai daga bakya no na gani ka kenca basneu bangiem dai bandang ya klek lang Yo abakan long ke jingtim ya pi bat yanga ladang ile punta ong ka kitab Joshua hendriu khatra. Yo abakan long ke jingtim ya pi ladang pile ya kata ong Joshua. Ini ke kubur kena ke janmit mental. Kakhat yang abat ya pi. Bangin long kisamla. Kibape no yalade hakatia Hakashalani jong kaktin ulai kabakan ro ban penmi ya kabor da kecing tuai ken mau pha balai kini kisngi telat ngi har to tukane kajing sya ya lamba kala kabak penlong ya kisama Kristan jong iban ya klek khaulang bat ka perthai ban ong sya ka perthai manga syaging kentang manga balai kisama jongi hilong kumni hakine kisngi katai namar bakim don ya ki hukum katen jong oblai ka basyong tenrai haga jing em Kristan haga baki breu ki wan ban pen shoy yangi tang kendiat pen soy ngilangom ngilaha yen mau pha tang kawai shwa bangan syangan pen kan ma katu ka kentien sat ka bong usoi tan utip hai ka bible mudur hang ni kala pandai balai ngamen jor ya kata nomor usoi tan kan mau ki pra samla bait balai utip hai ka bible nomor usoi tan utei ulusifar kat u anger jong oblai umbam lendat ya katien jong oblai shwa ban pen shwa yang abat ya pi uladap tep ya ka ei ka badan katien jong oblai na kata ka dau bau soitan utep ba ya katien jong oblai kisam la jongi ki bampule nadu stang hadu kot ki ha pule no ya ka Kat wei spa pra pendai teli lenong lai snam jengong sama pen pendap lara pikule tang sau lenong sisngi menta pila ban shim jingkan dekat dekaba pin pule sispa dekat sisngi san pau dekat sisngi ya ka lai pawai hajar sispa iwai dekat pila la ban pendap haga lai snam balai kenang Islam kejing em jongi kala jat namar kejing pen Islam jong pule no banginem ha kejing long kejongi ku mengaladap ong bayi klek kaulang kedai namar bangim la lendat ya katien jong belai
Usaitan kan mau balai ki samla ki nak singi ki hab lut. Ki ngob lut aki cing pensoi usaitan. Namar balai kum bangaloang bagi sama kim don ya kata ka jinglong ka baklan ban pule ya kan ka tin jong balai ka balong ka jong mense. Ki hab ki ngob usaitan. Namar usaitan hi dalaje punam rik ban pensoi ya ubahe ya pastor ya father ya kino nyalam niam ken mau katin jong belai kala dep keren ya kata punam rik wat ya jisu utang not man pensoi mar kema lara medai ukon jong belai penno ya la dena jong gadong jong tempo larang im don ya kijing skam komu jisu ka ai ka banja yang abadi do penlet ya ka pot bersama pan ai je ka tin jong pan pen klan ya la di pan penlut por kumbangi penlut ka mo ba ho ai ngam ben ngam kho nga de we ba penlut por ka mo ba kang bala da pinang ben pendang kam keno ka tiarkan om lute ya ka cin em bejo lara phimna ka to hi kala penjat ya ha ka juk menda ai begini ka kubor ha ka ni ka janmet kan pen kan mau yang abad ya pi bangin pe no na tu menta naga jing tu jing kermen sya ka jing kermen ukres ha ka ba kom ka tin jong belai ko ong ba ang sakalom lang no yang bad ya pi ha ka ta ka jing ngai jong ublai na ka ta ka buram jong amen.